minsan tumalo o mawi at agad. Senong kasuabon kumadati densanan at ako pakatilombus iswanggot panambarasan dot kasuaban iti kana umisi sa takod iswang sambayang. Kinarahingan iswang kerjaan sorga kung sikaw do kasuaban na bayno tu kasuang kau gahati pelajaran dot ay imbulayan do tinu mayno uhupayahay isamba iti nupot panambarasan iti nga anu dahay dot mangilo kailan no gidahay ay ralaman dahay nuno tamodon maya diti panambarasan dot kasuaban na bayno. Tinasambayang dahay isong ngaran Tuhan Yesus. Amen. Kaya mabura sukod insan pod sanang kasuabon kumadati insanan. Puji Tuhan tu kasuabon na bayno kanu ta kakaguh dot kapag yampay maya dot sambayang dot kasuabon iti. Alumisot tulu do panambarasan dati bayno. Tuit kagaratan tamo do mamarait. Tulu na po panambarasan dati bayno nga mangkalahit. Umbalay dagi datid mangimbulay ang paingpuro kaman lamang kalahit at iswang pelajaran do kasuabon na bayno. At ako pakatilambusom ay arahyan ako ay hardi pagumbala. Harot tingaw no kasuang ay. Kuran kumadila tingaw lagi. Okay. Pulagosan na pula kada po may sakay diti sawat. Arahyan ako magangat do kayo dot moid katiga dit kaubasan dit YouTube ngay di. Moy do lebih bersemangat. Lebih bersemangat aku dot ay papaintalanggot video-video panambarasan upload live may na ko tekan subscribe. Tekan subscribe man na ko po ono ilunsing. Tu sayra no pondad mimpun takod ay iswang ka panambarasan nga manguni hinday lunsing ay ako ay duan. Ya di mari. Ya di bari umpaing ka nagilohod page Dusun Ministry. Moy dot lebih bersemangat toko o gumu tokod o purimanan tok. Ya dit o gumu tokod iswang gat tinimungan dot Dusun Ministry may no do kayo todo so it follow. 5,200 piro nagiri dendo gi. May do ko todo so i follow gisambot asabaw to kon iswang gat tinimungan dot page Dusun Ministry. May ay duan kadaw gi. Tu atadas na pare nga sera na pod mimpun to ko nga haron nagyahit kapoylan dit tok mimpun mati ka. Okay. Jadi bayin na po di hom. Ilo na po di tulod panambarasan dati nga mangkalahit. O ilan na buti ka mo dat mangkalahit bagi. Miyagal ko di tadaw ko nihab. Rinu masam. Rinu masam. Masam rasam. Kasari mo ni kita daw itidahay. Umbalo di hari Selasa. Minayo ko pagongod baruti nakarasamburi di sa depon lebih kurang pukul 2. Minayo ko di baruti di pukul 5 sa depon. Memang alam mo naman tad ilan kunod alam mo. Butak. Butak na ngay tayar ay man padanda. Ay pada kapiti taon naman nagindo. Ganti ay ka. Butak tayar halus.
Ay bo gumubo haro lebih kurang hapodem 5 batanggot kayu. 2 2 3 2 2. Kori ko tadi isa tumakada taraat nga hiri no di mono to semang kalahiti korita. Mantad ko mo kipipioh det katindal. May kui popi sondot-sondot to umiyak. Popi sondot-sondot to umiyak kot popoidu. Hiri no di tokoy. Ayay, ikorita nga ayay no mang kalahit mo. Mantad ko ginawot tumindal dit it anibat sa kaki po kasalakay mo. Mantad ko ginawot it tumindali di sa kaki po kasalakoy. Kuno di no soro mintong ilinasu. Korikotot panguni kapatay do insan. Kapatay do insan it kereta nga andasan ko kinapatay-patayo. Nga otopot na po kapiyo nga ay ilan pagya kereta lo nga kalaso na po nga tumitik kamatay mo. Popoy lo na siya did ay parihaton na rito di mo. Nga nuka ditit mo na ta sa tumindalot ay mo kipipiyohid. Tumindala sa kaki po hot. Ihiri tayar gulum katindal di talamo. Posyo kago. Posyo kago. May papisandot-sandot ta umiyak. Umbal po di minogobusi waig. Mongunih ngay no didit. Nauruan kalaso. Pangunih nga kasaraw ko nagilinaso. Intay ko ilinaso nga. Paingkan at painsandot na didhirid. Full linaso. Patayo tamon ko karita. Kapatay na ko piyom tungkob bihosway. Hingga po di. Hiri-hiri na ano na kundali. Hari Rabu ngayon nagidi pagihumay pinaningolon di host. Alam mo, irin na kuwan mang kalahit. Nga intataan dati titalamo to hiri nagimotid ay kaya nun datang kaya posat ihati na pa nga asaru to ko dat katampisal ki. Katampisal to ko it atu nga ko basan na po nga ini hirid oyo posat ihirid oyo pos alamo asaru to ko katampisal. Puji Tuhan to ay tahanlah sakit butit isuzu wagi. Adi papakamuha mo di susuay tahan lasak. May kuno di tiso haray nang ko narag tokoy narag di head gasket. Tiso kuno di nga puji Tuhan aybo. Nanuan po peluangot gisom mo taon da panirite di bagi. Jadi tahan lasak bo isuzu gi Elda Willis. Ngapain ko kurahit right dati dat iswanggot kaisisan da dusun ministry asal oray tanilot mangkalahit mongonsit oray tando polo nga to kumung karab to kuno pa yung kuro makapielo gi nga moy dot mongimbulay lo kamo na mangkalahit patilambusan na dati ay waya ko po siyon dot nawayaan di Lot. Mandati impupusay. Inanadan natim pengkuro kinatilambusan di Lot. Keluarga daw. Jadi naratian dati dot ay sera na pod kinumoyli tinumoy ngud di karuhang di Lot nga nasilit yang garam. Iri hinoritan dit ay panambarasan di konihab. Paingkuro di ho kinatutukan di Lot iduot tanak daw do tondo. Kamay na pati nga apat dayo di Ilot karuhang duo tanak daw do tondo. Isu ang kejadian hapodam siam ayat 3 hapod
Lot kedua tanak daw da tandu. Ngayon na di lot dahil zuar, isian na po nga minian dahil miyampay di kedua tanak ka tandu daw dahil nuluhon. Kukuaan na po nga ay siya katama demion dahil zuar. Iyon na di siya isuot gua miyampay di kedua tanak daw tandu. Ay lanta ko dat izuari kinanan pia di lolo nga isiya na po nakalaid dahil Sodom. No kurumadi ito ay siya katama dahil zuhar. Intangan ta ka na padadi hit kasalimpunan nagidat narita ni Lotam Abram nga memang hilo na kininan dilo. Miloh kanto borosan dat moda si disid atutunan di tangolun ko pa yung kurog. Ayat katalun na po da miso. Ay so dit. Kaya ano po alumispiramutan orongaw ko minsokot ko mumbal ko po sumaliwan sumuang kago. Ayat katalun na po da miso. Pakinangaw ta ko na pakinangaw ta ko na haradi boras si Eldagon ni parat kapisanangan minsing ngilam mangkalahit. Pakinangaw na dati anan da asala da mong ilaw. Ayat talo na po da miso. Boras sa podid di katuahan kumadit kamulakan. Ilo na po matidit. Tapa tolo molohing no di ka. Di narita ng piro taon nga. Kamoyan dilo molohing no. Ay so no di kusay da suway. Dahiti kinainan iti. Imilamoy insamok dato. Miyagali kaubasan andat po yung puli pamagunan. Halip yad ay pahingian dahil Sodom. No nailan nila tanak di Lot, da pa yung kukuran ang kuot kaubasanan dat ay taong kusay dahil kota Sodom. Hinggo dat ino pa inailan dati nga megalino retandi kanihap dat ino pa hit taong kusay dahil kota Sodom nga orohian dat ay kusay sa pikusay. Mantad po di kamulakan gisombi mulahi paimpuli kota nga rinumikot. Orohian na kusay sa pikusay. Nga halip ya megalidi, syukur to ila na patanak di Lot nga kailo hilo, karati hilo, dat paingkukuran ang kudagay paintapot. Hingga noretan dilad isu ang ayat talo na pada miso, dat ina pa'y apatut nga kusay tandu. Hiri ni sa padan. Okay? Kusayam tandu, okon ko kusayam pusay, okon ko tandum tandu. Nga kusayam tandu. Miyagal di kaubasanan, da po yung puli pamagunan. Kamuan na pati nga, kaubasan natit ay nailaan na tulun sa pitulun, nailaan na nga tulun, nailaan na dati dat right to po kay timi karuhang nga kusay tandu. Okon ko kusay-kusay, okon ko tandu-tandu. Okay? Miyagali kadaw lo naray tandat tanak di Lot, dat kusay tandu. Hingga kangami di kusay tandu ko, tandu kusay. Ibu bapak ko, bapak ibu. Hingga na po. Yang penting kusay tandu. Lalaki perempuan. Yang penting iya deh. Ina po dihi katangkabo hilot katuahan. Ilo di kasarod. Tokoy.
Paing kuro tanda ditika. Nugi ako manilat menghampiri. Ilo ni boras sa alu sila ko man menghampiri ilo mo. Isuang na pod boras sa kitab nga harapira-pira hit nimbulayan dat aray tilat komo menghampiri. Isuang na pod kasalimpunan maya dat kitab Kejadian Adam dan Hawa ino pa'y gunoon dat ay boras maya da bahasa Indonesia nga bersatubuh. Se kano pa di nga miso isiso mantad ko duo miso bersatubuh miso otinan. Jadi ilo no podi hodid kamo na menghampiri ilo nga miso padi lati lagi bersatubuh. Nah, dia taman palambu sa dusun susuai karangahan. Ayat ke-3 podam 2. Jadi mantad ko kita dia lo da talune lo tulun. Lebih di ketuahan itaka. Paling kurang haditi ka. Iya tih na pakatu nga may to painuma itapa dat anggur. Minum anggur. Iya toh na pondo nga modo pindo miampai disio. Iya toh na po nga monontian. Menyambung papatilambu sa keturunan mantad datapa dati. Tokoy. Iya di makapiohot. Iya di kapiohot tamo don. Iya di tujuan dia lo. Hingga di kinanuan da anggur. Demi nagidui. Kasaraw to kay dit inare tanda ti dit kanihabi dit. Sira na pod berlambat-lambat. Doho na po do karangahan di kamondo berlambat-lambat nga irinay mo mirumpas-rumpas iri mo. Jadi ilo di kamondo anggur nga nakasampat pumatumino nga korid it sontabino ito it. Tapat kapian numan dilo pendalano. Isuang ayat ke-3 podam 3. Tatuang na padidinga numandi diolo painumo dat anggur ilot. Sayra na padi dat nahu kilot. Suang na dihi katuahan dat miniodop miampay ditapak daw. Ina pay tapak daw di nga ako ilo. Antakanda ina pay tanaki di nga. Dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur. Dan ketika ia bangun. Ailot na kailad, ina pa'y tanak daw nga, minaysungku daw modok. Antakandat minaysungku, sinumaliwan. Nakuro. Nuruan da nahok. Iyo kayo hinakumbalot, mimpasama ginum. Tapat ka kapiyasayra na pod it. Ahok na nga, nakapuriman. Tapat ka. Tingkura da ko napurimanan. Ako hati kumbal. Nahok bo. Kumbal nahok ko karita. Milo-bilo. Tingkura. May dagyan ako pasurato. Tapat kad sayra na pod. Auruan da ahok nga. Nakapuriman. Nakapuriman dat haramoy oda pahiri sampaping nu. Nakapuriman haramoy gapus dia. Nakapuriman da haramoy angilang. Haramoy angilangil. Mingkakat po tayo balalay gadyan ko pa yung kuro. Dat ahok ko piyo. Rosina, kapuriman. Kapuriman, iki. Freddy. Yung kuro da ko napurimanan it. Nauruan na maginom di lain. Kon ko dondag eh. Nato ko piyo kapuriman.
peng kurgari hoy. Aku di kay lod approve lod kapuriman kamu tu. Di na ko umal. Nga iyo ko pada di hahontolan itid kulom kapuriman kamu eh. Nga kano pod hiti hom. Anay lot na kapuriman dat ino pa'y tanak daw nga minay sungku. Sinumaliwan mantadahirid tadopon. Nga no kadid hirigwa. Hirigwa kiton-kitonan matu di ditadi ka daw letil lo. Kapuriman. Kapuriman ibo nga lost control ka bo. Nga iboras ka piyala. Sayra na pod. Kodop po olong ko piya. Nga isay di no koy lo. Di nombala na nga ako ni ko manuho ko mo'y pangumbala. Nga tapot kad sayra na pod. Ko piya hom. Mingkakat po tayo di dong kusay oruan da ko Tay ko kolong. Nga kolong upon normalom. Koipi. Boleh jadi mati. Jadi sayra na po din nako do pilot tapak daw. Nga may na di ditanak daw. Sama nga ilot. Mangkalahit matu di hitanak ilot. Idihit itanak isyo mangkalahit ilot-ilo. Suab kago. Tadaw da suab. Kadid ditaka daw. Mada itakad iyaw no kaunsuh. Kad ditaka daw kumadi tadi daw. Itatuang di kasodop. Yoho umidadap miyang pay ditapa. Nang no tatuang po bay no nga painuman takago isyo. Iya nandos may kagusungku dot miyang pay tamodan do mga puto katurunan. Batang ko kusay. Monopot. Jujur. Sa kirah na pod. Dia taman tiyo polang busa harabujang kaditit. Iyo ko yung hikakusayan nangakasawo. Piyay bujang bo. Sayra na po do kawaya ba gulo na po nga ibujang lah. Tango kusay. Iti na po kusay. Imo na po tumadi ka piyat. Iti na po kusay nga ay secara semula jadi poinsandad de isuang na pod sistem bepaganakan do tango kusay nga harati kamon da tantalu. Tantalu nugya tantalu ko balabak. Testis bo. Testis kadidan size. Tantalu bagi. Harati tantalu. Haro duo. Duo. Haro kantakan dot. Iti na po tantalu nga duo. Nga agayo tiso o koro tiso. Tapi ko boleh jadi. Sayra na po. O tabuk. O tiso. Lulunsaw. Lulunsaw. Ina po tantalu hidi nga ikaw mo yan datid po yan andat ay sperm. Okay? Secara semula jadi oponu ikantong oponu ire. Don minamangun na po dot ralandot poposaliwan dit ikantong ga oponu nga poipihon to ko tong kusay poipihon iri nandok poipih to kod
mongonsit kay pito ka mangkalahit o kasaliwan dahit way gatang akusay. Irinig ko mo na mimpi basa. Okay? Apo si kitang akusay kaswabon nga o po sa luar. Tapot ka tiya di. Tapot ka di lo kitang kusay. Sayra na po kajadi at di nga oilan di tong akusay nakawaya yaw tiya di. Iri bujang. Okay? Kumaduo inang kasawa. Iti na po nakasawa nga sayra na po ay susah na patarang agi ataman agu mo ikan ta bujang iti ti wa adi yuhan kopi yo. Iya ko mikaruhang sayra na po ay miso ko di karuhang dako tatuang idi. Mongon sayra na po mongonsit ko tatuang idi. Nga pasti da ilan dako maya na po di balalay gadya dako nga harasin umaliwan. Kaswabon ay ilan dako harot nakasaliwan okay? Nakasaliwan waig. Intangan na po di dati dahilo nga miagalidit dadi apatut tet ailot kailo. Doho na po panumbayan kailo sila bagi kailo nga ay numadi ni pikudi ko sadop kamatusyo. Toy ko haro na gidid. Pura-pura matudid kailo kapaing huro. Nga ay man pa kinaw ko kamatu. Tapot ko piyodot. Ay may no dia lo painumo kagoy tapa daw. Gisambot ay naw. Paingkuran na pay nakatumboy dit katuahan ikamulakan nga miagalid eh. Jadi mah ay ayat katalo na po damonom. Penantian no tidi kedua tanah kilo tidi mantadi tapak dia no. Gisamba ina pa ay katalo na po dam turu ina pa dihit katuahan nga ay minagasusuz sang ulun sa tanah kokusay pinungaranan da imuab. Isya na tapa da tulun da muab da dendo. Ina pa di kamulakan nga minagana kakusay ka daw pinungaranan da ben ami. Isya na tapa da ben amon bani amon da timpu da bayno. Iso motiot ay kakuaan nakuroh nang kuti kitab tu man temod iwalo dot it akon ka tulun da Kristian. Bahkan mungkin ihati pia sebagai tulun da Kristian it otumbayaan da kitab nga hari tuhot dati dot nakuroh magyadilot ay waya kaposiyon da miagalilot tu pinasurat hilok kitab. May no po inumo gisombo nahuk ko bolo bo ay sinoritan no mabuk nga nahuk no bolo dahmo no kapuriman anggur hari na ko di anggur rakauk iti anggur nga miagal po letakano bo ilawagas uwan sayan no po dati iti numonam kahuk ilaw gundok kahuk sekira tamodan da irihot unsa yon. Jadi mimbulay ni tuhot dati nakuro tunuman pasurato at irlo. Kakitanan no po dati nga miagalidit sekira no po dati anuman pasurato nga ay sa dadi mo'y omit ka. Ay sa dadi mo'y tanud. Mo'y iyo mo'y agal nga nakuro tu numan paimbulayo dahilo numan pasurato
halip ya megali di nga inapoy orotian dati. Ilo na po tomodon dati lolo nga okon ko rencana da kinorohingan. Okon ko kisinuhuk kinorohingan ni dua tanak di lot temengyad di. Man tadi dia lo ki. Nakurma tu iya dihat tujuan dia lo. Ino pahi kita dati dahilo nga ay noretan na po dilo nga menyambung keturunan. Tok ay so no tidi ku sesuai ka. Tapa po di kusay ka. Irihit noretan nga paing kurugya ka pilo ki. Ay sorhon na dati dot okon inoretan ko diti no. Memang okon ko sinuhu da kinorohingan dat ilo ako mo yon. Ilo tamodon. Timpu do bayno iso no pakadawhi kaganggaraw dot ay tangawlun lobi pati kongonduan nga noretan dat itinapot tangondu nga agumo ko iti kusay. Agumo ko iti kusay. Ya dinit ikomanda tangawlun bo at tapot ko amo nga isay din ako ilabi. Nga gumo no kanta kus itandu bo kakusay. Gisang baharang hay nakusay dat ay mangimbulay abulih kad ay mga duo ko mga talo tu memperseimbangkan ekosistem. Memperseimbangkan ekosistem to ko it papitimbang kando da alasan gitu. Nga gumo na pohot alasan dati nga ay tapot na pohom kani ko mantad kinorohingan at it manuhut yun di. Tunorotian na po dati itinapot pikaruhangan nga sa piso kusay tondo irihi rencana da kinorohingan kumatulun. Jadi ilo na po di tamodon nila tanak di lot nga sekira miyagal ko ihati da timpubay no. Tumbay ano kud ilo na pot kongonduan lobi ponday umurot rumiko tadi 30-an. Mungkin dat umur na po dondo nga 28 ko, 27 ko, 29, 30. Minta lang o di ginawod. Miyagalidit kotangob tumongob. Okon pagyan dati itinapot tulun dati lobi pon dat iti tulun dat iti kampung-kampung gitu. Nga bas sedit ko kita dati sekira sumandak ay piro na di umur no di ka lumay uhat ki. Sekira dat kusay ay sira ay so padi ka. Sekira tandu nga iyo di boras dati ay so padi ka. Ay haro pa kago. Ayya. Ay. Oh lagi siyo ayya. Anak ala tinga way. Adi ngaw. Agad di tanak tinabanan ni tigaw tabantino. Popoy lo matudilo naay na timpo gi. Jadi iso na po katongo bitit kongonduan dati ay mantad ko ila tando na retandlom iso na po katongo bitit kongonduan dati nga iti lumalu-lalu na di umur ka 30-an. Rumikot tadid 40-an. Orikot tadid 40-an. Ipoy pamaray temiagal ko hiri gereja nga saluan nga puan. Puan ka bujang po. Tu nakatua-tua nagyadi umur gi. Puan ay siyo ka. Iri nga ko insok igya mo. Nga
iho nga ako na kailong paingkuro pohot. Ano ila nung paingkuro. Iyo ko kongonduan nga tapat tapoh dat ay iri na iralandat kaposian da patumboyan da kinarahingan kumadati. Amuayaan na po bo. Sa kira na patapot tapay bilang kanod gisam mo ti kalohing, gisam ti kapatay, gisam mo karikatan ni Yesus ukumoy duo. Wayaan ta kono pod miagali di haralan kaposian. Nga iya di mo ti tasaraw ta katinga suway mo ti dilolo da saraw gi. Iti tong kusay ka daw nga iya di wo. Sayra na pod tumanak wago no latangan na nga piwhat-uhat datid ay so podi ka. Haron nundot o kita datid it po nakiwasap nga sayra podi. Katunang uhot taon ni sayra di tadaw tagayo ka. Ori ko tadaw tagayo. Sayra podi daharohot pikibit-kibit ka. Yo di no rigi. Haron no pikibit-kibit sayra kagud haro kumoduo ka. Haro duo sayra haro talo. Kagaya hitanganak sayra podi daharot manangaki ka. Yo di no. Nga paingkuro pa itong Pinay. May to kono porikoto kumakin orohingan iti kapurimanan dati. Doho no papanumbayaan no ay kito ay ilan kinorohingan ng paingkukuro hibobosot asonong kumadati. Harap yahay kaginawaan dati ikatangaban ti katangkabo dati. Paingkan ikadaw isuang ilot kamundot ay tikagang kasampaping tinan na sampaping karuhang nga ino po hit panumbayaan dati may to kono pori ko to kumakin rohingan ikatangkabo da ginawa dati uhupan to kay di paingkukura ralandet ay tumaguang kat ikatangkabo da ginawa dati tisom-tiso. O kono ko isuang na pikaruhangan. Bahkan isuang gat ralan kaposian dati nga hara na paralan da kinarahingan da monghup dati. Okay. Jadi ikalimpupusan iti orahian ako mangukabo isa kaguhat ayat tahiti. Amo na lating awe ki. Pumbabanganan put tok ilo matigya. Isuang 2 Timotius 3 ayat 16. Hiti na po minaboras nga ay sana na pa isinuratan dit pinarikot ta kinarahingan nga ay tiguno damonuduk papaintalanggot kasalaan poposonong kakaboboyuhon omnogi mga hakatulun da isuanggot kebenaran. Manta didi o insana no patulun it kinarahingan na sanganu nga numan di perlengkapi dat momonsoy o insana nit kaboboyuhon da tasonong. Jadi nakurat tu numan pasurat to ilot nawayaan dilot ilo 2 tanak daw. O kani kongon omitay. Naratian dati nailan dati dat ilo na po nga numan imbulayay ilo ni kamoyon dat menyatakan kesalahan man imbulayay do iti na po nga ay da patut teman pabuato. Naratian na dati dat ay kakitanan po nga miagalid dit ay so dihot kebergantungan da kumakin rahingan nila tanak di siyo. Gisa mo miagalid dihot numan paburuo. Minipangkalahit ditapak di lo sendiri. Nga kagumuan na pod iti masalah bay no nga itapa ang mangunsamang tanak. Kagumuan dati di bay no. Ikeset katumboyo.
Jarang no lo ke silat miya galodid ilotom itanak daw. Nga ilo no lot kalomokon dat tulun-tulun din ako pagulo. Bayi na po nga naimbulayan dati, naintalangan dati. Saira na po dat naimbulayan, naintalangan, naratian dati hingga hipoin sala, hingga amu apatut. Iri na di kakuaan dat ay manto ka dadi, kano po diti nga, untuk memperbaiki kelakuan. Ay bulayan na po dit, apoin po iti dia nga, iri na dadi manto ko patulido it kaboboyuhon dati. Sekirad apoy ngontok. Jadi boriki. Jadi kongonduan kada ko ngay pangkalahit tet isyo korohian ko. Isyo humaan ko kon ko iya digi. Hari ralando po topot tet ay pinatumbo yo. Kon iko sang konsitonsit ki. Ay lahan na po di do poin sala. No koin talang menyatakan kesalahan. Ngahirin na di dat untuk memperbaiki kelakuan. Manto ko di pumbangano sekirad inopohit ay ralan to ko di nga apoy ngontok. May dahdat inopoy ralanid di nga isuang kepangahakan maya dat katapatan da kinorohingan. Kebenaran. Mia gali pohitian to ko nati pelajaran iti. Deho da panumbayaan nga itinapot kantakan na nawayaan dia lot itanak daw nga isa pagumbalan na tagayo. Labi pun doh dat ay mentok dati da timpu bayno. Agayo no matiti. Ndam kon no ko mantad. Kon no ko timpu bayno mantad po dilaid nga ilo no ko moyan dat ay salah laku seksual masalad agayo isuangget ay masyarakat isuanggap itip ya pananud dat kinorohingan nga ilo no kagaton dit kaintalang isuang da masyarakat nagi ipagilitan da pananud da kinorohingan pia aduya imatid ilo nakadaot iso pagugumbal lorogon dat agayo kumati tulun-tulun da kinorohingan tokoy iyo di mari gi isay di hot puang git tok may imbulay dia nga ginaginad iyo di mengimbayat temo do kakitanan gi iti no kakuaan dat iati na po sebagai pananud da kinorohingan nga tidak kira tongondu teko tongokusay sumandak teko tanak wagu iri no kuan iati na po nga ay unsubon doi no pohit panampakay kauboboyuhon dati nga okon ko popointalanggi kapurimanandet siumbal tidak kira kusay ko tondo iri no kakuaan da iati na padati suhuon to kono tumoronong isuanggot kauboboyuhon kaboboroson moid no pay kapurimanandet popointalangi lot kamoyon dot ay siumbal nagarit nga ay milad ayso haro ikasari nga padahan da onsub ay kukurian pala pohilon to kanula panambarasan nila miya galidit haro pay milad panandatan ko pilo nga di osonong nad ila na po panamarasan nila nga aritan da isuang ga zoom to milad ay humihum na hitulun da sumuang. Tumbayan ako hari tang anak datitid kapag yung pahid kaswabon na ba no? Paratiyan na dati ulo dat pa yung kukurahot ay sakirad harohot kaboling kahanggot pamusarahan di ulo right ka ilapin ng barasan dati di kaswabon na ba no?
Kano misi sa tokod isuang sambayang. Kinarahingan isuang kerajaan sorga, kasuabon diti, insan pod on si kawihay mantadot. Naway andahay ti panambarasan do kasuabon do bay no. Mantad ko nembulayan dahay naway andilot ikadua tanak daw. Atumbayaan nagyahay da timpu dot iyahay da timpu diti nga hara nagiit kakitanan do kapiagalagalot naway andiolo. Mungirad tanak mulohing kakusayan tay ko kongonduan. Ngaman tadi dituhan kakitanan no padahayom ino paday kamuyon dot ay penguasaan diri isuang kaposian dahay nga haro da kapio keperluan dot mandahay igitay. Tu ihay no patim tulundit ongolomok i kamuyon do manusia daging i harot kapurimanan haro ni korohian. Asaru nagyahay da aratu nga may na dahay uhupay gisambot kanoy hay mamusus ditit kaposian dahay iti korohian dahay iti tinan dahay akon dako katangkid mantadidit korohian panudukan. Kamso ko nagi mantado insanan kumulahingan dit aparagat tot manhak panuntudukan paparati di tanganak ngay gisambo ilo nga koilo karati do paing kukurohot korohian do kinorohingan isuanggot ralan kaposyon. Kamsi ko Tuhan tu tadaw do bayno tadaw dot sumodia ay tumagwang kasabat santabit tamudan dahay dot isuang ralan kaposyon namanya ahako gisambot kasuang tadaw sabat miyampay do otood kano dot magyampay kagud isuang kakabaktian. Ampunan natin sanan do sa dahay, tinasambayang dahay, isuang rantuan Yesus. Amen. Kung sikaw dot kinapagyampayan dati kaswabon bay no, puji Tuhan tu alumis piramutan dati. Hinako po asanong tadaw persiapan dot bay no, hari Jumaat to bay no iki. Hinako po kapiruba to ko dot kaswabon da swab.